Kaseng nyutrap Ashik National Movement Riboy District khana trik Julio kala ujor ka office juga District Transport Officer Riboy District kabadan hanong po persya ki katu kaningut kibrio kibjera penpichna license da kabadawa pisa khambun nakipaj ba khnang man penle driving license. U President KHANM Riboy u Ajit Makri u loong bakilayo katu kan ni gijing ujor nakri upaj ba khamtam kitui bawan nanong kendong habai dei berkedor bagi haban siu tangman apply license. Kidan ki katu kaningut ki rusun kabu Tiba sim kabu ya beliau aktif bawan lagi nong bawan lagi sol itu habajuan banaklay ya license kador ke license yang buat sabnen hendaw idan ki license ki bapoy hadun diojar tip nakai kadau ni nak kadau iwan hapo video banyo sai Habakadaw bakador buway buri uhaban siyo ya kalesen ke basong dor tangkat san spa tingka ndray lakatas nem ki customer ki jungat ban siyo hadu inyo jar kebapoy ru teng hadu prajar tingka tang ban yo iki license jongki ula ban rapru bak office jong ditu kade ban bu ye ki kondon ban pinchai ki pajba sapang rukom tap ban apply license ber kumjuru biki dei ban but iki kondon spa tengka galon kabam tam na kata de balai bat habaki beli kuan ban apply ka license ka poi hadu 2000 pajar tingi kentiwi gitu beli ki besim kabu na galiam kasen wala da nilap inai dan batenge iki ber kumjuru ye gidu pajba ki bawan ban apply license apa kuku apa apply license subha ban wan bai ban penduk suayo BTO om berpunya seru senang mana berpunya itu ini basim kabu badan ha tenti sinking berkili yaki jadi badan apa kan yang berpoy apa kan yang berpoy jelas iki bat ka bakham sudi kalau berpunya berjalan ban penduk yo BTO na mo percaya kumbangalaw man nga nong biasa sisin kador tong gajing apply license kadeta sa spa ka landa don dibli basim kabu yipi subha pentip yangi berkunjur pentip yo BTO ngingin salih kepada kamu.